Yaalaba el alcalde Maria Isabel Climaco kun Heidelin Diaz, residente de Mampang, kanya gana silver medal award na Juego de Weightlifting na Rio Olympic na Brazil. Asingon kun el alcalde, bien grande honor el lleva si Diaz na país, especialmente na Ciudad de Zamboanga. Si Diaz según el primer Pilipina, kanya gana medalya na Olympic na Juego de Weightlifting. Heidelin won a silver medal in the women's 53-kilogram weightlifting competition, and in doing so became the first Filipina to win an Olympic medal. She also broke the country's 20-year Olympic medal drought and gave the country its third silver medal and the only Mindanaoan thus far in this era. And this is a great victory for the city. Por causa con este, Esperanza Udale Heroes welcome el gobierno local con Diaz na otro semana. Ay liega según si Diaz na Ciudad de Zamboanga na Agosto 14 este año. Posible según ay tene un motorcade que ay bulcha na pueblo. Definitely. Okay. Oo. She's more than a beauty queen for Zamboanga City. And I'd like that el mga nuay pagat kita man specify si Cosa, but we really need to really give her the proper recognition, the proper welcome. Puera con el millones cantidad de incentivo que ay dale el gobierno nacional con Diaz, ay dale también según el gobierno local con Diaz cantidad de 500,000 de peso. Pero según con el alcalde, no hay valor de sen el puede pagar con el honor y al llevar si Diaz na país y na ciudad. And I've already asked Sir Ferdy to prepare the necessary documents subject to the requirements that will be submitted. She'll be receiving on the part of the local government 500,000. But I think that amount is beyond what she has given to our country, and we're very thankful to God. Taroga el alcalde que ay serví inspirasyon si Diaz para con el mag-atleta na syudad, quien te desea también para cada conocido na diila kada equal field. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.